Bafundi ba-grade 11, bafundi ba-grade 12. Lena-ke video ngiyakufundisa manje ama-functions, right? Okay, so ngifundisa ama-function a-grade 11 e-parabola. Abanye babiza nge-quadratic function, kodwa into eyodwa. Okay, so buka-ke u-part 1 lo, ilesson yokuqala. Cela ukuthi ungenzele kanje, u-like le video, mhlasimpe ucommente uma ungakhona, noma uyi-download, right? So buka-ke la, kune-equation engibhalele yona la ngezansi angithi. So it's y is equal to a into x minus p bracket squared plus q. Okay, u-a no p no q babalulekile kule equation. Equation yani lena ye-parabola. Alright, kumele wena uyi-understande kahle ukuze uzokwazi ukuphendula ama-question. Okay, buka lana-ke. Lo a loya uyambona ngithi u-responsible for ini? I-shape. Usitshela ngani? Nge-shape ye-parabola. So nange u-a ngiyambhala laphaya, right? So u-a u-responsible for ini? I-shape. Okay, izinto ey'balulekile lezo okumele uzazi. Asiqaleni-ke, ngithi u-a siye u-responsible for i-shape. Okay, so si-check-a nje i-sign ye-value ka-a. So if u-a wethu ngizobhala ngokwama-bullet point, right? Bullet point number 1, if i-value ka-a injani? Ine-sign e-positive. I-value ka-a ine-sign enjani? E-positive. I-shape ye-parabola ozoyisebenzisa lapho-ke le nama-arms anjani? Abheke phezulu. Okay, so abheke phezulu ama-arms e-parabola kwi-shape yakhona, and then mangabe inama-arms abheke phezulu isuke inani-ke i-parabola yakho? Ine-minimum. Isuke ine-minimum. Ine-minimum. Okay, ngizokufundisa lokho-ke ngokuhamba kwesikhathi, but isuke inani? Ine-minimum. Okay, ine-minimum value. Okay, asiboneni-ke la ku-bullet point number 2. Mangabe i-value ka-a ine-sign enjani? E-negative. Kusuke kuzoba kanjani-ke lapho-ke? I-shape ye-parabola okumele uyisebenzise ilena enama-arms abheke phansi. Okay, lena-ke enama-arms abheke phansi-ke i-parabola isuke izoba nani? Ne-maximum. Ne-value ye-maximum. Okay, so i-minimum ikuphi? Itholakala laphaya kwi-turning point. I-minimum itholakala kwi-turning point. I-maximum itholakala kuphi? Kwi-turning point. Okay, i-minimum ila igrafu ifike iqale khona, igrafu yakho ye-parabola. Okay, i-maximum ila ifike igcine khona, igrafu yakho yani? Ye-parabola. Okay, siyadlula-ke ku-a. Uyawazi ukuthi u-a u-responsible for ini na? I-shape yakho. Right, so asenzeni kanjena-ke. Usuyamazi ngithi u-a sekumele siyofundisana ngani manje? Ngo-p, ukuthi u-p yena usenzela ini. Asihambeni-ke siyombhala laphayana u-p. U-p wethu igrafu yethu manje noma i-parabola yethu sisuke sesiyimuvisa, sesiyishiftisa manje. Siyishiftisa sideways, iya ngaka-left noma iye ngaka-right. So mangabe ishifta kanjalo-ke, lokho sikubiza ngani? Nge-horizontal shift. Horizontal shift. Horizontal shift. Obani oyenza ukuthi igrafu yethu i-shift horizontally? Ileya value itholakala laphaya la okuno-p khona kwi-equation yakho. Okay, asenzeni kanjena-ke. I-value ka-p iyenza njani? I-value ka-p sizoqala ngoku-check-a i-sign yakhona nala, right? I-value ka-p mangabe ine-sign enjani? E-positive laphaya kwi-equation yethu, right? Ine-sign enjani? E-positive. Okay, ngizobhala nje i-Cartesian plane yami, right? So ngizoyibhala khona lana ukuze uzoyibona kahle lento le, right? Lana uyazi ukuthi sinama-x axis, sinama-y axis. If i-value ka-p injani? I-positive. Okay, kusho ukuthi igrafu yami ine-turning point
engakwa-left side of ama-y-axis. Uyabona ngithi ulayini wani wama-y-axis. Nankuya ulayini wama-y-axis. I-turning point yami isuke iwuphi ye-graph? Isuke ngaka-left kuleli side leli. Mangabe i-value ka-p kuleya equation leyana izobe njani? I-positive. Uthi ngikwenze i-example. I-equation yami let's say ithi y is equal to u-a into u-x plus 2 bracket squared plus q. Angithi uyabona-ke i-value ka-p ukuthi iwubani manje? Ilingana no-positive 2. Okay, so i-turning point ye-graph yami-ke izoba kuphi? Izoba kulawa amasayidi lawaya. So ngiyawashada. Izoba ngakwa-left side of ama-y-axis ethu. So i-turning point izobe itholakala laphaya. Ngakwa-left of ama-y-axis. Loya layini loyana owehlayo ku-Cartesian plane. Okay, asiphindeni sibone-ke futhi. Mangabe i-value ka-p ine-sign enjani? E-negative. I-value ka-p ine-sign e-negative kwi-equation yakho. Nakhona futhi sibhala yini? I-Cartesian plane. Ngiyaku-illustrate-ela lana noma ngiyakuvezela ukuthi kusuke kwenzakaleni. Nawa ama-x-axis nama-y-axis. Ngapha-ke sekushintshile manje, right? So i-turning point yami isuke isikileli side leli elingakwa-right of ama-y-axis. I-turning point ye-parabola. Okay, turning point. U-T_P loyana umele ubani? U-turning point. Okay, angithi i-graph yethu asiqaleni la. Ngifuna ukuthi uyi-understand-e kahle lento, right? I-graph yethu isuke izoba nama-arms angithi. Okay, sathi lena ine-shape ebheke phezulu, inama-arms angithi. Right, i-turning point-ke yileya ndawo leya la ifike ithene khona. I-graph yami. Turning point leliya point leliya. Right, so ngiyakusosayo lokho ngifuna ukuthi ngitshengise yona, right? Senzeni kanjena-ke. Let's say manje i-equation yami mangabe kunje sithi ikanjeya. Ithi y is equal to a into x minus 2. Angithi uyabona manje? Minus 2 plus u-q. Buka i-value ka-p lana ine-sign enjani? I-negative. Iwubani? I-value ka-p iwu-minus 2. Angithi uyakubona lokho-ke? Iwu-minus 2. So ingakho i-turning point ingakuphi? La ngaka-right of ama-y-axis. Okay, so kumele ukwazi-ke lokho-ke. Okay, shuthi iya-shift-a-ke. Shuthi mangabe asenzeni kanje ukuze uzoyi-understand-a kahle lento. Mangabe i-value ka-p ine-sign e-positive, i-graph yakho isuke ine-turning point engakwa-left of ama-y-axis. Okay, mangabe-ke isishintshile-ke isayini ye-value ka-p, ne-graph yakho iyashintsha manje, i-turning point iya-shift-a isuke ngaka-left izohlala kuphi? Ngakwa-right. So iya-shift-a-ke horizontal. Alright, so asenzeni kanjena-ke. Sesikhuluma-ke manje ngokuthi i-value ka-p kuyenzeka i-increase kwi-equation. Sikhulume lokhuzana. So sizoba nama-scenarios ethu la khona mhlasimpe kuma-questions akho uzothola ukuthi ngizobhala ngokwe-bullet number 1 no-bullet number 2. Okay, lana let's say i-value ka-p yenze njani? Mawucheck-a, mawuqhathanisa ama-equation awu-2, i-value ka-p uyabona ukuthi yenze njani? I-increase-ile. Mangabe i-value ka-p i-increase, right? Mangabe i-value ka-p i-increase, kusuke kuzokwenzakalani-ke lapho-ke? I-graph yethu mangabe i-value ka-p increase, i-graph yethu isuke izoba njani? Isuke izo-shift-a iye ngakuphi? Asiboneni-ke. Isuke izo-shift-a iye ngakuphi? Ngaka-left. Iya-shift-a iye ngaka-left. So
shift is angithi mangabe uzokhumbula ukuthi kwi-Cartesian plane asiqaleni la ukuze uyi-understand-e kahle lento. Sine-Cartesian plane ngiphinde ngiyakudwebela futhi enye enama-x axis nama-y axis. Ngicela ukuthi unothise lento-ke, right. Mangabe siya ngakwa-right, okay, ithi ngisebenzise enye ikhala lana. Mangabe siya ngaka-right, ama-values ka-x enza njani? Aya-increase ama-values ka-x. Mangabe siya ngaka-left, ama-values aka-x enza njani? Aya-decrease. So aya-increase masiya ngaka-right, aya-decrease masiya ngaka-left. Okay, so mangabe usukwazile lokhu-ke, then i-value ka-p mangabe i-increase, i-graph yakho iya-shift-a iye kuphi? Ngaka-left. Shift is to the left. To the left. So i-graph yakho izoshiftha iye ngakuphi? Ngaka-left. Okay, bullet number 2, i-value ka-p mangabe i-decrease, kuzokwenzakalani nge-graph yakho? Izoshiftha nayo to the right manje, to the right. So kuyaphambana-ke la, so kuphambana nama-values ka-x. So u-p mangabe i-increase, mangabe umu-check-a laphayana kwi-equation yakho, mangabe i-increase i-value ka-p, okay, mangabe increase i-value ka-p kwi-equation yakho kusuke kuzokwenzakalani-ke lapho-ke? I-graph yakho iyashiftha iye ngaka-left. Mhlasimbe nje asathathe ama-example, so sizoyenza kahle lento le. Asenzeni kanje. So mhlasimpe sidweba ini lana ama-Cartesian plane awu-2 ukuze uzoyibona kahle lento le, right. X lona ama-x axis, y wama-y axis. Okay, asiboneni-ke la. Okay, sizoba no-1 sibe no-2, ngapha sibe no-1 sibe no-2, ngapha u-2 -1 1 and 2. E-center-ke suke sizoba no-0, right. So buka-ke la, mangabe une-graph yakho noma okay sinale i-equation le because la manothi lawa ngisuke ngichaza nje ini i-equation yakho. Sinama-equation awu-2, right, noma ngiwabhale khona la, right. Sinama-equation awu-2. I-equation yokuqala ithi y is equal to u-a wakho, right, into x, right, plus 1 squared minus ubani noma plus u-p. Okay, so i-graph yakho-ke i-turning point yakho isuke ikuphi-ke makanje? La i-turning point yakho ithola kanjani-ke la? So asenzeni kanjena-ke, ukuze uthole ukuthi i-turning point yakho iqondene nayiphi i-value ka-x, kuzomele uthathe lokhu okulapha phakathi kuma-brackets usolve for x. So uzothini laphayana? Uzothi x plus 1 is equal to u-0. X wakho bese ulingana nobani? No-1, yabo. So x wakho uyabona ukuthi ulingana no-1. So i-turning point ye-graph yakho izobe iqondane no-value ka-x leyana iwubani? Iwu-1. Okay, so i-turning point yakho izobe ila. So ngaba i-graph ekanje. So eqondane, i-turning point yakhona nje ngiyayibona ukuthi nanti yaleli point leli liqondane nale value ka-x ewu-1. Okay, so asenzeni-ke lana-ke. Nansi i-equation yethu yesibili. Sine-equation yethu yesibili ethi y is equal to u-a into u-x plus i-value ka-p manje kumele siyi-increase-ke. Siya-increase manje beyiwu-1 angithi ekuqaleni. So manje seyiwubani?
isiwu-2. So ngoba isiwu-2 naka isiyena u-1 and then ubuyisela i-bracket lakho ufaka u-squared and then uplaza ubani u-q. So kwenzakaleni-ke manje? So sekumele si-check-e ukuthi i-turning point yegraph yethu ikuphi, iqondane iqondane nayiphi ivelu ka-x. So uthatha lokhu lapha phakathi kwama-bracket usolve u-x. So kuzoba ubani-ke u-x plus 2 is equal to u-0 and then x wami uselingana nobani no-2. Kusho ukuthi i-turning point yegraph yethu manje iseqondane nevelu ka-x ewu-2, leya velu leyana eka-x elaphaya, right? Nanti leli point. So kungaba igraph yethu esikanjeyana, right? Qondana nale velu ewubani ewu-2 ivelu ka-x. So nansiya i-turning point yethu. So asi-check-eni-ke la. Ngifuna ukuthi si-understand-e kahle lento le, right? Nalama-note ethu aphezulu. So mawuzobuka lama-graph, igraph yethu la yokuqala i-turning point yakhona ibiqondane no-x ubani u-1. Igraph yethu yesibili iqondane nevelu ka-x ewubani ewu-2. So igraph yethu i-shift-ile manje yaya ngakuphi? Ngaka-left. I-shift-e yaya ngaka-left, isuke ku-1 yaya ku-2. So imuvile-ke yaya ngakuphi? Ngaka-left. Ngoba kade ihamba iya ngaka-left igraph yethu. Why imuve yaya ngaka-left? It's because kwi-equation yethu ivelu ka-p kade yenze njani? Kade increase-ile. Isuke from 1 yaya kuphi? Ku-2. Ivelu kabani? Eka-p kwi-equation yethu. So uyathola wena okubalulekile la ukuthi ukwazi ukuthola ukuthi iqondana nayiphi ivelu ka-x. So uzobona kuzoba clear lapho ukuthi imuve yaya ngakuphi. So vice versa-ke noma usufuna noma ngathiwa i-decrease-ile bewune-scenario la khona ivelu ka-p kade i-decrease-a, uzobona uma ngabe uzo-illustrate ubhale phansi ukuthi kwenzakaleni. Uma ngabe uzosebenzisa le procedure yami le, right? Asiboneni ama-equations awu-2 futhi. Let's say sine-graph, okay, sine-equation ethi y is equal to a into u-x minus ubani? -1 bracket of squared plus p. Sorry, kumele ngiplaze ubani laphayana u-q not u-p plus u-q. So ngiphinde futhi ngibe ne-equation engizoyibhala ngapha ethi y is equal to ubani? U-a into u-x minus 2. Okay, minus 2 squared plus q. Okay, so ivelu ka-p lana iwubani? Asiqale sithole yona kuqala. Ivelu ka-p, u-p wethu ulingana nobani? No-1 ngapha. Ngapha u-p wethu ulingana nobani? No-2. Ubani omncane? U-1 no-2. Omncane u-2, right? Omkhulu u-1. Okay. So asitholeni ukuthi i-turning point yethu uma ngabe i-equation yakhona kuyile, igraph i-equation yegraph kuyile and then i-turning point yethu kumele ibe kuphi-ke? Uthatha lokho olaphayana kuma-bracket u-equate ku-0 bese usolva u-x wakho. It's 1. U-x wethu u-1. So thina njengamanje sinani? Sine-graph yethu ene-turning point laphayana maqondana nevelu ka-x ewubani? Ewu-1. So let's say nje khona into ekanje. So igraph yethu ikanjeya, right? Kwenzakalani-ke laphaya? I-turning point yethu uyayibona ngithi ukuthi iqondane nobani? Iqondane naloya 1 loya. So nansi i-turning point iqondane nalela point lelana la kuno-1 khona. Okay, ngapha nakhona futhi mawusolva u-x, so uzothi x minus 2 is equal to 0. X wakho elingana nobani? No-2. So i-turning point mawusudweba igraph yangapha izoqondana nevelu ka-x leyana ewubani? Ewu-2. So yeah, right?
So I hope usuyakubona-ke lokhu sekuba clear-ke manje. Asiqhathaniseni-ke manje i-value ka-P. I-value ka-P yenze njani-ke la? Kade i-decrease i-value ka-P. Kade yenza njani? U-P kade yenze njani? I-decrease. Ngoba kade i-decrease-ke u-P, kwenzakaleni-ke ngegraph yethu? Therefore, i-shift-ile yanga kuphi? Ngaka-right. Ngaka-right, ne-right shift. Ngobani? I-value ka-P kade i-decrease beyisuka kuphi? Ku--1 ku-equation yethu yakuphi? Ku-2. So ne-graph yethu yashifta. Uyayibona ngithi bilapha yaqondana ne-value ka-x le u-1, iyahamba manje iya ngaka-right, yasuka ku-1 yakuphi? Kule value ka-x ewubani? Ewu-2. Okay, amanothi nawo-ke ayakusho lokho-ke. I-value ka-P uma ngabe i-decrease, i-graph yethu iyashifta iye ngaka-right. So yeah, okay. So ngicabanga ukuthi-ke ngoba usuyakwazi-ke lokho, kwividiyo elandelayo sekumele siqhubeke khona-ke nokunye sesikhuluma ngani lapho-ke? Ngama-axes of symmetry. Sikhuluma ngama-axes of symmetry. Sikhuluma ngokuthola ama-coordinate e-turning point usebenzisa ini? I-equation yakho. So usuzobuka konke lokho-ke kubani? Ku-part 2. Usungathatha-ke amanothi kuphi? Thatha amanothi ayibo, sorry. Yeah, so ungathatha-ke amanothi-ke lawa ade ngikwenzela wona njengamanje la. Right, khona into okumele uyinothise-ke la. Right, yini le okumele uyinothise? Yile yokuthi kunamanothi ala phezulu noma khona into esikhulume ngawo la ngesikhathi siqeda ukubhala leli gama elithi horizontal shift. Sithe i-value ka-P uma ngabe i-positive, i-graph yakho izoba ne-turning point ngakwa-left of ama-y axis. Asiboneni-ke lama-example ade ngiwenza la ngezansi. So kule equation yethu uyayibona ngithi ukuthi i-value ka-P iwubani? Iwu-positive 1. So ngoba iwu-positive 1-ke uyayibona ukuthi i-graph yethu nansiya ine-turning point ngaka-left. So kuyahambiselana nama-notes ethu. Okay, so asibukeni-ke kule equation le la ngezansi. I-value ka-P iwubani? Iwu-1, seyi-negative. I-turning point yethu seyizoba njani? Uma ise-negative i-value ka-P izoba ngakwa-right of ama-y axis. So nangempela nansi i-turning point yale graph iqondane nalesi space noma nale portion engakwa-right of ama-y axis. So ku-part 2 siyaqhubeka nokufunda. Ngicela ukuthi ungilakele le video bese uyangifolowa TikTok.